Shubor nakaslem jong unong san hima. Kum shibenta ban khmi bat pet ni ki jingtrei jong ki kam penroi ki badang ya shakmat nak benta ban la ban pendep makapor ke bolabu u MLA ke South Shillong uba Sanbor Shulai hagasngi sajan ulah yar ban jurep ek jing pentrei ke surok dobilat ke blashna nak benta ban pensuk ya ki brio balet tap ne thang brio ha ulum jing tap badan hasenda ban ke surok Sanbor Shulai road bat hadian kane ulalet ban jurep saya ke jing pentrei ke PHC kebarang ya syakmat syat halum baring. Nak benta kini ki projek bat katu kini ki surok PWD hagashnong uba Sanbor ubala shimkya ulala ban penyok palat ya ke khatway kelur tingka. Uba Sanbor ula penpau ke jingkman ni ke jingyat ke kam kebala ya syat bat kerman skam baan sala ban pendap hakapor balabu. Ang Sagasi tak Muslim. Ang dalam review. Enggak pupus, rumah. Karena ada surok di toilet. Ini ke Emergency room. sini tiga. Rumah. Itu kinjing yang siap pasang. Karot matrai hamle ini PWD. Enggak pupus. Itu is jackets we bought ram no we bought na. Kami beta te Wheelchairs. kadang kali te karena Opi kan kan lo. Nah, itu kan lift. Margin room kan lift. Tadan. Nomor itu kan lift ga kat ko secara ban ra. Baik. Jadi ya, he's 1 meter. Mentah porba mi mentah ki plan. Ani ada rumah tadi. Ngala pentip lang jadi ardor bersenong. Dor bersenong por lumparing. Lai don lang ramasong sketrisnong. Ki rong badong nagli yang presiden sekretari jong sekentei. Lumparing ki member lai don lang. Te nomor ba aka kini ki ongoing construction kepengelan jua mentan. Nampak minyak kuah baka kam kan long bakin pendap insang kata ada jumut bangion inspection. Dia ngasuh banai kubule yaki ardor bersenong batu ka sengentai opor rumparing kirang batong baru mulai don lu dapat kamtam nak yang juga health department ikong rembai belum SDU banong room belum GE belayadon nak yang pludi ada di GE yang sel division ba hujan dia lai assurance kakar yang ka health department berkarya ru jika ka surprise inspection leni ka joint inspection kan yarap ru bat step ya kam teman hadin ka jinga jungo ya kada ka primary health center jong lumparing ka badon sipujing tia bat kalong lai mala ka ba nagaliang juga health department lumbai kong rumbai bati GE kile ai ka assurance bagumno by December lala banhan obar no sa kasnong sa kasengentay ka pamut supaj ba bagin pli no pajba no ya ka mini hospital kabadon sibojing tiya pag naunjungo kalau ngapos tinat berhaju ka por ngile anjungo ro ka approach ro nomor manang dag bentag bananeng naga entrance kinuan ki nong sosong sa kalum dorbar kejat kual ki yokan wan nang tuda kejat bat nang nang luar ruparing kan kumplay pen nang asnong mentan nagalang perlu di department kan sa penisna yang neka yang neka link road bahkan poi pada apa ke kampus jongka hospital kanang bak tiba wan di ambulans
ambulan suara inong pang bekam sistem ki poi hang tu te ngilan jungo ru yaki we di surok akan ka senong rumparing kata aqueduct channel ru kadon ki trace di channel ru kidon te ka sanction hi akan ka Urban Primary Health Center jong kada ka senong lumparing pelun borokawai kalong sau krur kat lailang ar penajar bat ki aqueduct drainage system ki belasna na du top saulum dorbar hadu hana hi tong base bopka yang brei nang ta kadon ruki ling road kiba hapo lum dorbar kiba pedia so jagatai ka mensai new colony te lightly ki surok peludi ka play kum tu kana gawai ka bat poicha napdeng senong kabupaten surok kidon di footpath nang tu na main road ka sajoin cha du ying jong supo bensan cha ying jong ba DJ Wan Khar apo lum dorbar kada gawai pat nawa singyar kate lum dorbar neng nang turu kan join kan link na po ka existing peluru road kan poi cha du sin cha them jongka mensan room hakabaki tu ki ying kumba nru pho nyu pho tam ki ying ki bedang habya da kejat mentakan sayo no ya ka surok tadi pakai kan rum kali hayang kadon ru kana ka way na peluri road alum dorbar pedeng nang tai pat sadu si jo kong hasina thaba kitu ru kumban yo pho prapo tri ki ba na du hundai ki ya kijat mentakin iyo surok kali ba ki kali kan persuk eki kan poi hayang bat dang ta nang ta halum jing thangil lumjing thangilon jungo ke surok approach road naga existing peludi road baki onggasan bor sulai road nang tu de kan persuk ya ki nong ni tep dong ni thang la nang liang peludi kala pesna untuk kan ling ha baki lasuk ki nang liang senggasi ki lasuk ha baki let ben thang ya ki bai ba thon jong ki badu noi ka man simbriu de ki kali ki bakit lakat ke bakit yeding thang ki tiar ki babun ki babun kampor thang ki lasuk apo hadu jaga thang tegi ki perlok muslim ki jongi ru ki muslim jongi ru baki ongga laban gabarstan komiti ki ru ki la yasuk ki laban poi ki kali kali ambulan sebaki laban litep satu teh habasim kulum lang ya kini baro kini jing tray ya ka health department ke baki ongga urban primary health center bat kini ki surok peludi ibadan hadu santali ongoing berpentrai chat bat na liang peludi ru yang gubno awai ke health center by December ke Hanowar ro ini opan pentrai kamno e kana beta kajing don kam di pai ba kamtam halum paring pelun pro koi ber lai dor borsinong ibaduk masuk kamtam kalong kajing ngarap ke bakrau ha ko ka khia bani jing sumar bat khap iya ka kiladon ru ang tu ngilan pet ki jaka kha khulung nang ta ki jaka thia jong kita baladap khak lung nang tang bapang bastom kidon nam tadi sinrang san jintia bagen hes san jintia kadon lang kalifru bensuk kinong pang te habasim kulum ya gidi jing tray jong ka health department bad ya ka jong pelu di department gidi bang pentray san nak leng pelu by next year kumno hobnai ba jong sinem banwan lala ban IT no bagi la beli no nang bata bagi buat ba lala kam tapi pen kelum lang iki ni ki ongoing ni pemerintah hakan song lumparing pelun brokoi kilong khatwei kror supply lak prapulai haja tengah soban ai kuble kerpang ru yau honorable chief minister jongi ba Konrad Sangma bat kham tam iba prestun tensong iba jui no yang i ya kana ka konsumsi i ya ka konsumsi kejong i badi ru ya ka state borokoi hakaba pi kada sarkar MUA 2 daduk MUA MD ta te kumbang laong mentan nilai i kelalung 80% ni kada health center dan ke mini hospital 80% ke peludi ru plai hukum tu kabakin sa selang no nang ne kataina po senggasi next week ya kada approach road bon poi hospital ke selang no nang tai kata ke approach ke senggasi ke tu kalajan dep plai muslim johi nak peludi rupai kumno bagade ka surok berkham tam ka puar ka mentra ka shit ka si 50 steng ka slap tika de jing pentut jong kamariang rukawai ngej kemba mo ubleun kurhu ban ai no ya jing
yaga ski ke basit ke basai nang ba kumbala ya target by next year ya surok Februari pedap bad yaga mini hospital au Desember matau sistem nyoman pedap tina kaliang rang pasnong ke ga ji joki alo kini ji tiar kaliang nong hikmat joki Kalian juga tu bersenang, kalian juga irang bakdom juga sengketai. Ngimlapan klaim perpau ke jing semua berkerau ambil lagi jing terus tu. Nah, ada pedang sedang jing ke urban health center kan mau nak pos je kenduk meeting set court stay sport year. Banyak keren gini ke kampat. Klaim pos ni ubah mentara seni iba kalau alam hidup penting. Kekedehi ke jingnya terilang ke dekat teamwork ke ba naduk kirang bakdom bat nakaliang je hibala sim sitam andai ka kam ba mentaban ang banyo marmar ke kam tam na so andai da kajing tristom nakapor ke jing kendu iki he ki han ka jing kendu iki official da department ke health bat kumjur ke pibdi pai kum katai ka surat entai hapo jong ka sengasi kaban approach road kaban poi do lum ding khang katur ngikam kapal aslam ba dan rei sampai berkat bakatur ka la long kam te don Asia nakaliang kesenong ngilong dak ram sia nak mentau MLA nomor ba ila pilai kane ka building kai baro ka de jemara do MLA demi tang tahing ni bang don apa ba kum kane ka indur ni yo kai kalong ka jing yalam nanti jang boleh na jerong bangi hap no sip hero bat ini MLA ba kai ka bangi don kam kum kesenong ni ka ulong te sibun bat mendai tangata karena kesenang gade kebalasa dia naduk mensuai ke por macam di don bapek ndengi don bak mentah ki spurs sama iyo ke mentale mendai tama i mentale don sik persajeng i MDC turu kala nang tre lanang mentah ki don program stay ki turu kala han nan gedeng tre kalau ini ko kesenang kalau ka jing mentoi ke bekran dengan saingi kum ki hinung senang nak ngadai ide hiban kan pawe kita di semua bekran nak mentah jeng bak sembo bat kaduk por ma aku beli fikir press ke baju wan nak por si imo program jadi wan sene sini lagi program itu berit di bahaya nek dia nak ikan dia akan tai dia sar nak perpala mdai tang na konsumsi ke jonga le hapro uja state in national highway pin pe ki surak ke pun bahar ki pau hajar crore kaba iba prestun harangkar chief minister pad harangkat Deputy Chief Minister ba sia bahalang haru ki dahar ke dia trace to menora bun ki ses kim pedroi ti ki soban ai khuble nadu Chief Minister nadu iba prestun ko Deputy Minister nata nakaliang jong ba iba sia bahalang dahar iba ai ba ki jingarap yengi nakabad ba ban snaya kayo hangte hapo lum shat si kan jesris padikate kayo hapo yodak laban batru ngasoban ai khuble ba ya kaneka primary health center ni ka mini hospital ka bagian jua mentan kadai ka por jong balong health minister ba James Sangma hagi sistem ki beladap ngasoban ai kublei ba James Sangmaru iba hakasi ba ya shong meeting apor bakal apoi ka file bud hapo san minute ya Aisha Pela ya approve sundan dia kadai ka ski te kini ki baro ke de jingkur kublei te ngasoban ban aingu yoblei ubah yalam nanti yangi boleh yang meneliti yang aku memilih pergi nong kit kam senong kit kap jadi jong ke senong na duki dorbar senong sengen the yang badong bat nagliang ke department juga health baru ground food juga health department baru ki ground food jongka peludi department ke ba lengba jong pi ke ba kini ki yorong bat ngisongu yo boleh ba demo bayar nanti bakar ku yang ni ban yo ini ki skim nam tak jingbit jingbiang ni ba jong ke konsumsi hangna po lumparing kamta lumparing ba konsumsi berokoi